أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتكم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मी फोरम के शरफर मेहमान गाफ्ताल तिनदू काउंसिल के रईस अल्फाल सऊद अली, मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल अल्फाल अब्दुल अजीज़ इस्माइल, दिव्य राज्य के इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के डीन डॉक्टर अब्दुल्ला जमील, दिव्य राज्य के कौमी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ शरिया एंड लॉ के लेक्चरर अशेख हुसैन अब्दुल्ला सईद, मी फोरम वडागने मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के बेफुलुम तीन दो काउंसिल के मेंबरों स्कूल तक वेरिंग दारीवारूं अदि मी फोरम वडागनेवी अहुन्ना उख्तुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मी फोरम वडागनेवी बेफुलुन्ना वर हूण मरहबाय दन्नवा। रमलान महुगे ओनहिरी रेगा कुरिय गेंदेवे मी इहिया प्रोग्राम की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स रमलान महुगे रेता इहिया को दिरुमुगतुं सिलसिला को बावमुंगन्ना प्रोग्राम तगे तेरें तीन दूगा बेविगेंदा ए सिलसिला के प्रोग्राम है। मी प्रोग्राम का मालूमात देवुमा हम जहफावनी हुजरात सूरत के अलीगा इंसानी करामा मी मालूग मच्चा
ಮಾಲೂಮಾತ್ ದೆವ್ವಾಣಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಜಮೀಲ್ ಅದಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಶರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಯೀದ್ ಮಿ ಫುರ್ಸತುಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಜಮೀಲ್ ಅದಿ ಅಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಯೀದ ತಿನದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ನಮ್ಗ ವರಂ ಖಾಸ ಶುಕ್ರೆದ್ದಣ್ಣವ ಅದಿ ಮಿಫದ ಇಹಿಯಾ ಫೋರಮೆ ತಿನದೂಗ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕೊದ್ದೆವಿಕ ಮಟ್ಟಕ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಜಾಹಿರ್ ಅಲಿಯ ತಿನದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ನಮ್ಗ ಶುಕುರ್ ದಣ್ಣವ ಹಮಯಾಯಕು ಮಿಕಂ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕುರಮುಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫರಾತು ಮಸಕೆ ಕೊದ್ದೆವಿ ಟೀಮಶಾ ತಿನದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಇತುರುಂ ಮಿ ಇಹಿಯಾ ಫೋರಮ್ಗ ಸ್ಕೂಲ್ ತಗೆ ದಾರಿವರುಣ್ಣ ಬೆಲೆನೆವೆರಿ ಬ್ಯಾವರಿ ಕೊದ್ದೆವಿಕ ಮಟ್ಟಕ ಸ್ಕೂಲ್ ತಗೆ ಇಸ್ ವೆರಿಂ ವೆಸ್ ಮಿ ಶುಕುರುಗ ಶಾಮಿಲ್ ಕುರ ಅಳುಗಡುಗೆ ವಾಹಕ ನಿಮ್ಮಾಲುಮುಗ ಕುರಿಂ ಮಿ ಫೋರಂ ಕುರಿಯ ದಾಣಗೊಯ್ ದಣ್ಣವಾಲಾಣ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ವಾನ್ಗೆ ಬರಕಾತು ಮಿ ಇಹಿಯಾ ಫೋರಂ ಫಟ್ಟಾದಿನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಯಾನ್ ಶಿಜಾನ್ ಎಫ್ಫೋ ಮಿ ಫೋರಮ್ಗೆ ತಾರಫೆಂ ಅಳುಗಡ್ ಮಿ ಹುಷಾಳಾದೆನಿ ಅಳುಗಡಫೋ ದೆಂಗುಣ್ಣಾಣಿ ತಿನದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ಗೆ ವಾಹಕ್ ಫುಳ್ದೆಕ್ಕೆವು ಎಫ್ಫಹು ಇಹಿಯಾ ಫೋರಂ ಮಿರೇಗೆ ಮೌಲುವಾ ಗುಳೆಗೊತು ಮೌಲು ಮಹ್ದಿನು ಕುರಿಯಗೆಂದೆವೇಣೆ ಎಫ್ಫೋ ದೆಂಗುಣ್ಣಾಣಿ ಮಿ ಫೋರಮ್ಗ ಬ್ಯಾವರಿಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಗುರುವತುಂ ಹೊವೆ ಫರಾಯತ್ತಕ ಇನಾಮ್ ಹವಾಲ್ ಕುರು ಅದಿಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಹುರಿಯಾ ಶೇಹುಣ್ಣಾಕಿ ದರಿವರುಂಗೆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನೆಂ ಒಣ್ಣಾಣತಿ ರಸ್ಮಿಯಾ ತಫ್ಫಹು ಹುರಿಯಾ ದರಿವರುಂ ಹೋಲ್ಗ ಮಡುಕೊಲ್ ದೆವ್ವುಂ ಎದೆ ದೆಂಗೊಯ್ ನಂಬರ ಫುರ್ಸತ್ ದೆಮುಂ ವಕಿವೆಲ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ದೆಂ ಕುರಿಯಂ ಒಣ್ಣಾಣಿ ತಿನದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಫಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ಗೆ ವಾಕಫುಲ್ ದೆಕ್ಕವು ಅಲ್ಫಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹ್ಮಾನಿರ್ರಹೀಂ ಹಮ್ದು ಸನಾ ದನ್ನವನಿ ಇನ್ಸಾನಿ ಕರಾಮಾತುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವ ಮಿ ಮಹುಗ ಕೀರಿತು ಕುರ್ವಾನ್ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮಂಗ ಮಚ್ಚ ಬಾವಾಲೆವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅದಿ ಸಲವಾತ ಸಲಾಂ ಲೆವಂಗದಿ ದುಆ ಕುರನಿ ಇನ್ಸಾನಿ ಕರಾಮಾತುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಂಗೆ ನಮೂನಾ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ದೆಕ್ಕೆವಿ ಮಾ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅದಿ ಮಿ ಸಲವಾತುಗೆ ಕಲೆಫಾನುಗೆ ಆಲು ಸಾಬು ಶಾಮಿಲ್ ಕುರ ಅವಗನು ಮೀ ಹಿರೇಗೆ ಮೌಲೂವ ಇದೆಮೆದ ಮಾಬುಡು ಹುರಹೆಂ ಅಳಾಕ ನೆತಿಂ ಎಹ್ ನಮೆಸ್ ದೌಲತುಗೆ ಇಸ್ನೆಂಗೆ ಉಮ್ಗೆ ಮತಿಂ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕೊವ್ವಾಗೆಂ ಮಿ ರಮ್ಲಾಮಹು ಬಾವ್ವಾ ಬಾರವನ ಎಹಿಯಾ ಫೋರಂ ತಿನದೂಗ ಬೇಬುಮಕಿ ಮೀ ತಿನದೂಗೆ ರಯ್ಯಿತುಂ ದೀನಿ ಕಂಕಮ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಕಂಕಮ ಬಹಟ್ಟ ಅಹಮಿಯತುಕಂ ದೌಲತು ವೆಸ್ಫಾಹ ಕುರಾಕಂಗೆ ವರಬ್ಬೊಡು ರಂಜೆ ಎಹೆಂಕಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಣ್ಗೆ ಮಿರೇಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ವಾಜಿಬೆಕ್ಕಂಗೆ ದೆಕೆನಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ನಮುಗ ಅದಿ ತಿನದೂಗೆ ಲೊಬುತಿ ರಯ್ಯಿತುಂಗೆ ನಮುಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಶಾ ದೌಲತುಗೆ ಕಮಾಬೆ ಫರಾತಕ ವರ ಇಖ್ಲಾಸರಿ ಕಮಾಕಿ ಶುಕ್ರ್ ದೆನ್ನವು ವರಬ್ಬೊಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಅದು ವರ ಶುಕ್ರವೇರಿ ಕಮಾ ಕಳ್ಗೊಂಡು ಪಾಕುರಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ರಾಶ ಉಫಂಗ್ ದರಿಯಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಮೀಲ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಜಮೀಲ್ ಬೆ ಅದಿ ಮಿ ಹಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪರಾತುಂ ಬಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಬೇಫುಳುಂ ಮಿಕಮ ವರಬ್ಬುಡ ಅಹಮಿಯತ್ ಕಮೆ ದೆವ್ವಾಗೆ ಮಿಕಂ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕುರಬುಮ್ಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕೀಗ ಕುರವಿ ಬುರ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಪಾಹಕೊ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಸ್ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಶಾ ಮಿರೇಗೆ ದರುಸ್ ದೆವ್ವಾ ಬೇಫುಣ್ಣ ವರ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕಮಾಕಿ ಶುಕುರ್ ದನ್ನವ ಅವಗನು ಗಬೂಲು ಕುರ ಗೊತ್ತುಗ ಅವಗನ್ ಮೆಂ ಗಬೂಲು ಕುರ ಗೊತ್ತುಗ ದೀನಿ ಕಂಕಂ ದಿರುವೇನಿ ಎಕಮುಗೆ ನಮೂನಾ ತಕ್ಕಂಜಿಹೆ ಫರಾಯತ್ತಕುಂ
namuna dakkal kiyade echakabura boda algon menna dekke namuna yakun la kudinge la jiluge sikundiga kankan bimbalu negun ma fasehawan enkamun mi war rangalu namuna yakam algon men dekeni adi mige iturun tinaduga miramlamas dirwa alako dini kantatta kuruma rayitunge faratun khasako libunu warabbuda ebbarebume mi council ge faratun warabbuda faha kura wahaka dannawan algon men ummeedu kurani ramlan mahuge fahudiha nimende algon men ge ghafil kan duko kuliwara majaluge harakat duko algon men ge mi dini kantatta hoge eshiyaru mativeri kurumattaka alukamuga baaveri wegen tibe ramlan mas nimmene goy fahivun madrasata hoge principalun verin tibbewima dariwarun isdarun tibbewima algon hama dannawalam beenumwe councilun kamboduwe ramlan mahu mi dennevi magan nuungotaka kantattan hinga faanati ehema egota kankan hingan ulenama mujtamauge terega efada visnun horinama belenweringe terega efada visnun horinama ekankan rangalu kurumuge ikhtiyar madrasata hoge verinna dariwarunna mudarrisunge kibaga ibwahaka algonu dannawan algon men edeni algon menge kurimaga rashuge kurimaga rashuge rayitunge dini ebbawantakama wahadata adabure fahi madama dekkun adwe sefaru mifada forame tinaduga intizam wegen diekamattaka war ikhlas tirikama ekiga shukru dannom algonuge wahakko nimala warbuda shukriya शुक्रिया तिनदू काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अल्फाल मोहम्मद शरीफ आदे मी फोरम का दें कुरियन उन्नानी इहिया फोरम के मीरे के मौलुआ गुले गतुम मालूमात देवुं एमे फुरतम मालूमात देवानी दिवहि राज्य के इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के डीन डॉक्टर अब्दुल्ला जमील बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यंफउना वंफउना बिमा अल्लमतना वज़िदना इल्मा या करीम या ज़ल जलाल वल इकराम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली तिनदु कौंसिल गे रईस आदि तिनदु कौंसिल गे एम्हा मेंबरू इस्लामिक मिनिस्ट्री वडायन तिब्बेवी इस वेरिंग आदि मी इहिया फोरम ए बयकट्टक खास कुरेफवा लोविवत दरवरुन्ना आदि दरवरुंगे बेलेनवरिन्ना आदि मी फोरम एक गोइगोतुम मल्लम गेंदवा पुरिहा बेफुलु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आदि एंगोडा ननफदे अलगुन मेंगे मौलुआ की तिबेफुन अडवसे फदें हुजुरात सूरत के अलीगा इंसानी करामा और कुडको हुजुरात सूरत बेगोतुन तिबेफुन मालूमात कुलन अरवान हुजुरात सूरत की कीरत कुरआन के सूरत तक तरतीब बलाकम गवानमा 40 नुआवना सूरत आदि हुजुरात सूरत की मदनी सूरत माने की यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्काइन मदीना हिजर कुरो मफहुगा मदीना गा नुवत
ಮದೀನಾ ಕಾರ್ ಹಿಸಾವಣುಗ ಹುಣ್ಣವಣಿಕೊ ಎ ಸೂರತುಗೆ ಆಯತ್ತ ಬಾವೆಲ್ಲು ಮಿ ಸೂರತುಗ ಎಕುಲೆಗಂ ವಣಿ ಅಶಾರ ಆಯ ಮಿ ಅಶಾರ ಆಯತ್ತುಗ ತೆರೆಂ ಫಸ್ ಆಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮೂಮಿನುನ್ನ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರವ ವಹಿ ಕುರವ ಫವೆ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿದನ್ನೆ ಫಸ್ ಆಯ ಫಿಯವ ಮಿ ಅಶಾರ ಆಯತ್ತುಗ ತೆರೆಂ ಎಂ ಆಯತ್ತೆಗ ಮುಳಿ ಇನ್ಸಾನಿಯತ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರವ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹನ್ನಾಸ್ ಮಿಗೊತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವ ಫವೆ ದೆನ್ ಹುಜುರಾತ್ ಮಿ ಲಫ್ಜುಗ ಮಾನ ದನ್ನವ ಕಮಗ ವಾನಮ ಏಗ ಮಾನಕಿ ಕೊಟರಿ ಕೊಳು ನುವತ ಕೊಟರಿತ ಕೀರತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ಮಿ ಸೂರತ ನಂದೆಫೆ ಮಣಿ ಇನ್ನಲ್ ಲಜೀನ ಯುನಾದೂನಕ ಮಿನ್ ವರಾಯಿಲ್ ಹುಜುರಾತಿ ಅಕ್ಸರ್ಹುಂ ಲಾ ಯಅಕಿಲೂನ್ ಮಿ ಆಯತುಗ ಎ ವಣಿ ಇನ್ನಲ್ ಲಜೀನ ಯುನಾದೂನಕ ಮಿನ್ ವರಾಯಿಲ್ ಹುಜುರಾತ್ ಕಲೆಗಫಾಣ ಕೊಟರಿ ಕೊಳುಗೆ ಎಫ್ಫರಾತ್ ನುವತ ಕೊಟರಿ ಕೊಳುಗೆ ಫುರಗಹು ಗುವಾ ಉಳೆ ಮಿಹುನ್ನಕಿ ಬುದ್ಧಿ ಹಮನುಜೆ ನುವತ ನುಯಿಸ್ನೆ ಬಯಕೆ ಎ ಸೂರತುಗೆ ಎ ಆಯತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರವಾ ಫವಾತಿವೆ ಏಕಮ ಎ ಕೊಟರಿ ಕೊಳುಗೆ ನಮು ನಂದೆಫವನೆ ಏಮ ಸೂರತುಲ್ ಹುಜುರಾತಕಿ ಮಿ ದೆನ್ನೆವಿ ಕಂತತ್ತ ಏಗ ಮಚ್ಚ ಎಕುಲೆಗಂವ ವರ ಮತಿವೆರಿ ಇನ್ಸಾನಿ ಅಖುಲಾಗಿ ಕರಾಮಾತ ಅದಿ ತರುಬವಿ ಅಖುಲಾಗಿ ಕಿತೆಮ್ಮಿ ಸಿಫತಕೆ ಎ ಸೂರತುಗ ಎಕುಲೆಗಂವ ಸೂರತ್ ಎ ಸೂರತುಗೆ ತರುಜಮ ತೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಫಳಕೊಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫಹರಕ್ ಮಾ ಗಿನ ಫಹರೆನ್ನು ಎಮ್ಮೆ ಫಹರಕು ವಿದಾಳುವ ದೆಬ್ಬುಂಬಕಿ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಬೋಡು ಎದುಮೆ ಏ ಕೀವೆಗಂತ ಸಬಬಕಿ ಎ ಸೂರತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎ ವಹಿ ಕುರವ್ವ ಅಂಗೋಫವ ಸಿಫತ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಮಂಗ ಮಿ ವಾಹಕ ಮಿಸಾಲಕ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಮಂಗ ಅದಿ ಹುಷಾಳ ಕುರಿಯ ದಾರುಗ ಆಳ್ಕೊಂಡು ತಿಬೇಫಳನ್ನ ದಣ್ಣವಾದೇನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಸೂರತುಗ ಇನ್ಸಾನಿ ಕರಾಮತಟ್ಟಕ ಬಾವಲವ್ವ ಮಿ ಆಯತ್ತ ಒತಿ ಕೊಂಗೊತಕ ಕವ ಮಿಕಂತಂ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಮಂಗ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಮಂಗ ಎ ಗೆನಸಿ ಕಮಗ ವಾನಮ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಮೆಂದಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎದೋಡಗನ್ನ ಫದೆಂ ಕಾಮಯಾಬ್ ಲಿವಗಂವ ಬಯಕ್ ಕಮಗ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಮೆಂದೆಂದಾನ್ ಮಿ ಹುರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಯದಾ ಹುರಿ ಕೊಂಬಯಕತ್ತು ಆಳ್ಕೊಂಡು ಮೆಂದ ಎ ದೆನ್ ಮಿಹಾ ಸಾಬು ಆಳ್ಕೊಂಡು ತಿಬೇಫಳನ ದನ್ನವಾಲಾನ ಎಮ್ ಫುರತಮ ಮಿ ಸೂರತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವಾ ಫವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಮಲ್ ಫುರ್ತ ಕುರಿಯನ್ನರು ಎ ಆಯತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರವಣಿ ದೆಮ್ಮೆ ತಿಬೇಫಳನ ಅಡುವೆಗೆಂದಿಯ ಮಿತನು ಕಿಯವ ದೆವ್ವಿ ದರಿವರ್ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲಜೀನ ಆಮನು ಲಾ ತುಕದ್ದಿಮೂ ಬೈನ ಯದೈಲ್ಲಾಹಿ ವ ರಸೂಲಿ ಎ ಇಮಾಮ್ ವಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ತಕುನ್ನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗ ರಸೂಲಾಗ ಹಜ್ರತುಗ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ಕಂತತ್ತ ಕುರಿಯ ನುನೆರೇಶ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗ ಹಜ್ರತುಗ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲ ತಿಬಾಮಿಹುನ್ನ ಎ ಅಂಗವ ಎಂಗುಂತಕ ಇದುಕೊಳ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ಎವ್ವರು ಎ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಬಸ್ಫುಳ್ತಕ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸುನ್ನತ ಖಿಲಾಫ එහෙන් ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ತಿಯಬಾಮಿಹುನ್ ನುಕುರಾಶ ಕುಬಾತ ಮೀಗ ಮಫಹೂಮಕಿ ಕೀರತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮುಮಿನುನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಅಂಗವಾಫವ ಎಂಗುಂತಕ ಮೈ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫವ ಎಂಗುಂತಕ ಖಿಲಾಫ ನುವಾಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ನುಬುಣವೇನೆಯೇ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಂಗವಾಫವ ಕಂತತ್ತಕಿ ಏಯ್ ಗೋಸ್ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎವ್ವರು ಮಾ ರಂಗಳು ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಎಬೆಂಗೆ එහෙන් නුබුනාස් මිලා තුකද්දිමු බයින යදිල්ලාහි ව රසූලි දැන් අල්ලාහ් වහී කරන වත්තකුල්ලාහ ඉන්නල්ලාහ සමියුන් අලීම් තියබාමිහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා තක්වාය රුවාෂේ ඒ කීවකන්තෝ සබබකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා වත්තකුල්ලාහ ඉන්නල්ලාහ සමියුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා අස්සවා ඔඩිගන්නවේ තියබාමිහුන් දක්කා වාහකත අලීම් අතියබාමිහුන් හිතුතරේග තියබාමිහුන් ෆරුවා ෆහුන්න කන්තත්ත
Allah subhanahu wa ta'ala mola denodigen ve eima algon menna Allah miyangawani timan Allah waki gotakan angawapakam gawanama den tiyabamiyun ekama mi gonjaha anwata amille faadu ki anwata molu goittaka hoda nulese ege ehin ayatakan algon balaruga Allah wahi korwani وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الله එකලං රසූලා වකි ගොතක කම කණාලුවා කම් ගවානම එව්ස් මුමින් ෆිරහෙනකවස් අදි එව්ස් මුමිනකවස් මුමින් අංහෙනකවස් එකම් බදලු කුර්ම ඉක්තියාර ලිබගෙන්නුවේ එව්ස් මුමින් ෆිරහෙනක ලිබගෙන්නුවේ ෆිර අංහෙනකවස් එව්ස් මීහක එමි මි ආයතුක لا تقدموا بين يدي الله ورسوله تفسير إن آية منني إيه ترجمة منني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة then أرغن بلالني مي آية جهيكن دم يونا آية اللهم ينقوني يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhatab kuram bi kongatak miyangawani ya ayyuhallazina amanu anakas mu'minunna mukhatab kuram Allah la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun miyangawani mu'minunne tebamihum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge adu fulugu macca tiyabamihun adu gatanu kurashe la tarfa'u me adu nufullash aswatakum tiyabamihun ge adu tanufullash fawqa sawti nabi sallallahu alaihi wasallam ge adu fulawur macca wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd tiyabamihun ebbay kanebbayka wahaka dakkairu අඩුගත කුරාගොත නුවත හලේල වායර නුවත අලගොන්න වාහදක්කාර එව්ස් අදබෙන් නැති වාහකදක්කා ගොත නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මුඛාතබ නුකුරාෂතිය බානි කොබාතෝ මි ආය බාවෙලබි සවබකි මි ආය බාවෙලබි සවබකම්ගා අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් අබි මුලයිකා මි රිවා කරවා හදීසක මේ විදාල වණි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගරිහා Bani Tamim qabila nuwata wanhaga mihun aye Aisha mimihun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihuga denne wahakatake dannawa nimunima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anha mi debe kalunna mashura kurabbiye Bani Tamim wanhaga macca amire gotuga nuwata veriya gotuga ayyan Quran mihaka begotu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu denneviye al Aqra ibn Habis kiya bekalaku iskuravanti man kalefana fenodane ennamas Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ekama inkar kare Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mi hushehelu ehem bekale ekama hippula hamje wada nogannawage Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu mi vidalwani Umar gufane Umar timanna kura komme kamegga kalefana ebe khilafe wada kannave Kalefana ebe khilaf wadan timanna waki gotaka vidal vejjiya kalefana ege idukolase vidalwan de Umar gufan vidal nuuneke Abu Bakr timanna ehem denne vichen nuune timanne fenodanwa gotta khiyale timan kalefan mi denne de mi vi gotta ki mi debe kalunge de meduga mi bahusakavegen mihara demi heku bahus kura kam ga wanama madu madun adugadum dani e sabakam wani shaytana madu madun e pettu lalamun dani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ecce vidanuwe innamadako Allah subhanahu wa ta'ala mi aya bawlevi ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la natija ke kubato Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatu meti ege natija ga wahaka vidalwa e kubato an tahbata a'malukum tebami hunge amalta tiya baymunna neegi tibe baatul wegen hiya daanati
අන් තහබත අමාලුකුම් වඅන්තුම් ලා තෂුරුන් තියබා මිහුන්නේ නේගතිව තියබා මිහුන්ගේ අමල්ත වාතිලුගෙන් හිගදන්න हम यही कीगा दिन जहेगन वहीं आयत का अल्लाह इन्नल लज़ीना यग़ुल्लूना अस्वातहुम मिन रसूलिल्लाह उलाइका लज़ीना अम्तहना अल्लाह क़ुलूबहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़र अरिहुगा ए तिब्बगन व तिब्बवायगे मडु मडु वाह कदक्का मिहुंगे ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला वानी इम्तिहान पुरवाफे लि तक़वा एमिहुं हितगवे तक़वा वेरकम एमिहुं नकी तक़वा वेरिन कोतुगा अल्लाह वानी लव्वाफे एमिहुं ने सना विदाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरवाफे मन दें मिकमुगा मिकंद दानिको मिवीगोतकी अलीमा मोहम्मद बुन मालिक अहमद बुन हंबल अनस गफान आरिह रिवा करवा हदीस गमी वनी साबित बुन कैस सहाबी बेकले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर गायक गंगुलुवा बेकले मिकले गफान मी असलुग मिकले फान की कंफतन अडयुमगा कोड मसले उन्न बेकले एक माने की अळगुण मेंगे बहुर मेंगे बुणान कमनावन कोडको बीर बेकले मी आय बावेलि विकं मिकले फान एंगे वडागन नोमा एकीगा मी कुरे विकमकी गे वडागे गोस गेगा मी इन्नवने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिकले फान फेन वडान नगन्नम दुवस्तके वेज्जे हदीस कुरे वि असरा बेकन कोबा हिजे मी मिकले फान साबित बुन गाइस कोबा हिजे दें असरा बेकन वडा विदाळवी साबित बुन गाइस खबर बल्ला लव्वा वडा इंद देवलाश साबित बुन गाइस के गया असरा बेकन वडा गन्ने विरुगा मीन्नवी मुली मीहा मायूसव खेव में बुई में एब्बस कमेन्ने मी असरा बेकन वडा गे मी गे वडा गे तुम हुद्द इजुने एदी वडा गे तुम इजुनस नुदेव दें मी साबित बुन गाइस मी विदाळवानी की बेगन हिये की कुरे कदेमेन तियई तिमन्न में गया तिमन्ने की मिहार तिमन्न घुरिहा अमल तक बातिलवे गोसवा आमे की तिमन्ने की नरक वेरिय की बेगन तो मिह मी देन्ने वि सवबा की एकलेग फाण मी देन्ने वि कंफतन अडुयुमुग मसले हुन्ना तीवे तिबेल ने गोडानवान कंफतुग अडुयुमुग कोडक मसले हुन्न मिहु वाहक दक्क तंकोले बारुवान एम एकलेग फाण मी वाहक फुल देक्कोनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरिहुगे इन्नवगे तंकोले बारा देक्कोनीमा एकलेग फाण मी हिफुल कुरवनी मी आय अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी बावले बि तिमन कलेफान अच ए तिमन कलेफान अमल त मिहार मिवनी बातिल गोसे ए देन तिमन कलेफान की मी नरक वेरिय के तिमन कलेफान बेन में नूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरिहा दाक देन मिवाह का असहाबे कलु वडागे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी देन्ने वीमा हदीस कुरवी एने अंगाश मिकोಳ अन्न देन मिकोಳ वडागे तीमा हदीस हुकुम करने तिबाए की सुवरुगे गहुली वरिय नरक वंत वरिय नूने तिबाए बेगो तुम बावले भी आयते नूने दन्व मिवले वाहके की अलगुन मेंबेस अलगुन मेन्न गोस कमे कुरेविज कमगा शक हीवा नमा नोते यगिम वा कमगा वानमा तौबा वांगे बचे है एई नुबा कमे मिहार अलगुन मेन्ने नेगे बिसालक पारे अलगुन मेन्न गबुन कुरविदान नुबा कम केमि कुरवने एकमक එහෙම් මිහුන්නගේ නුබා කමක් කස් ගබුලක විදාන බයෆාර එහෙම් මිහුන්න නුෆෙන්න කන්තත අවුන් මෙන්න කුරයිෆා අවුන් ගබුල කුරදාන ඒ ගෝස් කමකේ එහෙන් කමග වනම තවබා ජේන හම ඒකත ඉංගේතෝ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මුඛාතබ को वाहक दक्कम जेहेनी नुवत मडु मडु वाह दक्कन जेहेनी एकले फानुग दुनिया हुन्नवणी करसु एकले गफान अवहार उम फहुगस मस्जिद नबवी गस बार वाहक दक्कम की एई मनाकम असाइबुन यजीद विदाळवणी एद्दु तिमन कलेफान मस्जिद नबी हुन्नवणिको उमर बिन खत्ताब रलियल्लाहु अन्हु वडागे तिमन कलेफान कोणुगा मी कोट्टो अलबाफे तिमन कलेफान गागा कोट्टो अलबाफे दे तिमन कलेफान मी बायन बल्लवाले भी अस काकुतो बल्लवाले भी मी उमर गुफान मी उमर गुफान दे उमर गुफान विदाळविये तिमन का तिमन नारी होगा तिमन कार्य विदाळवे एति बदे मी हुंगरेस बलारे तिमन कले फानारे तिमन ने के नेगे कोन देमी हुन नकम दें तिमन कले फान वडागे एदमी हुं उमर फान आरिया ගෙනස් දෙවීමා විදාල් වෙච්ච තිය දෙමිහුන්න කිති කොන් රෂෙක්ගේ කොන්තන කොන් ආසින් වල දෙමිහුන් එදෙමිහුන් දන්නවාපේ අමීරුල් මුමිනීන් අලගොන් මෙන්නකි තායිෆුන් ආසින් වල බයික විදාළුවේ තිය දෙමිහුන්න කි මදීනාග අහොලි වරින් තරෙන් හිමනේ බයකම්ග වීනම
මියද තියද මිහුන්න අදබ් දෙවීම ඒ කලිෆාන අබදුස් කරවාකම දුර ඒ කලිෆාන බේණු කරවාන ආම ගොතක හිතම කුඩකමක වියස් උමර් ගෆානුගේ ආදෆුලෙන් ඉංගතෝ දුර බේණු කරවාන ඒක මානේ කි දුර එමින් හඳා හුන්න වර කොද්දවාන මියද තිමන් කලිෆාන කලෙමෙන් දෙමිහුන් mi du kollani tiya demi hunna ki taif ge demi hunna wative rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihuga mi masjid nabwi ga adugata kurma ki haran kam ke nota mana kam ekka tiya ba mi hunna nege tiya ba mi du kollavi ballawa mi ekale faanu sor godan ma focus muslimu kandata kuram wi goi alun menge tereng umrah nota hajj wadanne bay be fulunna fen wadanwan masjid nabwiya wada wadagen bay be fulun mi uluvva iruga bakari kottakum bakari dukollima e ule gotan ebe ule kubata algun mi denne vechchek maane ki rawla wannam wegen funi jehigen safhadaage tiwafa saudi min hada gottaki fotiganu dama funnani e fotiganu kahalima dubwa gan neruge bakari koshin bakaru dukollima da gotan edani mi algun min koggem wana kamenna mi muslimun rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqbara gossa kuranje kantattake nu rawda gossa kuranje kantattake nu hame egotten ehen faharage miwa gotteki imam malik rahimahullah taala ei madina ga imam abu ja'far al ansa abu ja'far al mansur kimi eru amirul mu'minin wata khalifa kaduga unnai bekala imam malik rahimahullah taala masjid nabwi ge innawaniko abu ja'far mi wadagannawa fa mikuravvi kamaki imam malik ayke ge bahustake kuravva wakisab ka adugadevi ma imam malik mi vidalwani e amirul mu'minin e khalifa e khalega faanu ladugannan jehene nota ladugan wadanu gannawani to e rasulullah sallallahu alaihi wasallam onnevi tanegga adugatu kura ei Allah subhanahu wa ta'ala kirut qur'an ga mana kurwa fa kamake Allah wahi kurawna la tarfa aswatakum fawqa sawtin nabi eha hisabun amirul mu'minin khalifa bima tirwe wadagati ega pan ebbe secche vidalnuwe masjid nabwi nukma wadaganne mi algon menge amalta bahattan je gotaki ame yakiga den algon me mi balani fasikaku genna khabare algon men qabul kuran jehta eki Allah subhanahu wa ta'ala me wahi kurawani ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binabayin fatabayyanu e imam veje mistakunne fasika ko khabara kaen atwejje kam ga wanama teba mihun e khabaregge dogu tedu balash kiwegen to balam mijeni an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ei tiyabami hunna nege tibe e khabaraka eggota amal koffi kamga wanama faun tiyabami hitam kuran jehidanu tiye arun mitanga kodako tibe fulna ecce danwalam beenu ei mikandate ki miharu arun menge terega waran aamu kamaka vech dogu khabar feturum dogu wahaka dekkum ega kuriga arun balalen ebaje mi fasiga ki kaawka ei Allah mi wahi karo ninjaakum fasika ko khabara kaen atwejje kam wanama tiyabamin kam go dogu tedu dogu balash ei arun menne egen ebaje fasika ki kaawka ei konsipegga hunna kihik mihetta bolen huri mihetta nota fayen huri mihetta arun malam beenuwa ei miya hunna ko takun negen igota tayala farid gamiyalla faru ka fasika ko wani fasika kangato ay fasika ko hunna sifata ilmeri vidalwani furtam kamaki dini kantattaka ena farwa kuda qur'an dini kantattaka farwa kuda qur'an dinu kantattaka ihanatter kon hitane ena namada rodiya adi minum ves kantattaka farwa kuda qur'an adi alun dandawalan tibe fulna ega terega amana etterkamga evve sifen emihegen hunnan adulu verikamga evve sifen emihegen hunnan efada mismi hunnaki namadu wagutu faituegen dairu tibe fulna nangala aduwasawat
තිබේෆුණු රංගල අඩුවස්සවාති තීග තෙරේගස් බේෆුලක් ෆහරෙක්ගේ ඉන්නෝමකි එකසිංගුම් වකම නමාත් වකුතු ෆායත් වෙගෙන් දායිරු හොටාතක රෙස්ටෝරන්ට් තවගා සිංගරටු බොම් කොෆි බොම් එතිබෝවා බේෆුණු විස්නා වඩා ගන්න ජේන එබේෆුණු එකුරවණි ෆාසිගුන්ගේ අමල්ත නමාත් වකුතු ෆායත් වෙගෙන් දායිරුග අල්ලාහ් මි අංගවණි බරබර නමාත් කුරන් එකමක නමාත් බංගිගුවා ෆායත් වෙගෙන් දායිරු රෙස්ටෝරන්ට් තවගා කොෆි බොම් රෙස්ටෝරන්ට් තවගා වාහක දක්ක මිතිබෙන මීවේ සම ෆාසිගුන්ගේ තෙරේග හැමෙලගෙන් දානකම දැන් අනකමකි ආම්මුන් උලේ තන්තනුගා මගුමති තන්තනුගා මීහුන්නා අබුරා බෙහි මීහුන්නා දිම එච්චේ කියා අඩුගතකම් හඩි හුතුරු එච්චේ කියා මීහුන්න කි එයිවස් ෆාසිගුන්ගේ තෙරේග හැමනේ බයි එයිම ෆාසිගුන්ගේ ලිස්ට් මිහන් වංගීරුගා අලගුණු මෙන්ගේ තෙරෙන් කොම්බ මීහක්වස් ඒ ලිස්ට් අලගුණුගේ අමිල්ල නෆ්සා අලා කියාල් බල අලගුණු කිබාගේ හොරි ඒක කිත සිවතෝ බලාලා අලගොಂಡ නමාද නිමෙගෙන් දායරුගා කිත දුහු කොෆි බොන් ඉදවුනුතෝ කිත දුහු ෆුට්බෝල් කුලෙන් අලගොಂಡ හොරි ඉනවනුතෝ ඒ කුදින් ෆුට්බෝල් කුලෙන් මගුදක්කා මීහුන්න කිස්මීගේ තෙරෙක හිමනේ මීහුන්න ඉංගතෝ විසන වඩන්නෝ ජෙහන් ඒ නුබා කන්තත්තක මගුදක්කා කොම්මෙ මීහකි එයි ඒක විතර උෆලන් ජෙහමිය නුවත ඒක ෆාෆා ලිව ගන්න ජෙහමිය ඒ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරන මන්දල්ල අලා හයිරි ෆලහු මිස්ල අජ්ර් ෆායිලිහි මීහක හේවකමක මගුදක්කා කම ගවානම ඒ හේවකන්ත කුරිමීහා ඒ ලිබුණු සවාබ ඒ මගුදක්කි මීහාස් දිබේනේ ඔමන්දල්ල අලා සයියතින් නුබා කමක මගුදක්කා මීහාස් ඒ නුබා කන්ත ඒ කුරිමීහා ඒ කුරි යන්නේ ලිබේ ෆාෆා ඒ මගුදක්කි මීහ ලිබේනේ එහෙමක රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් වල කරවා ෆනි ආදම ෆානුගේ දරියකු එම්ම ෆොරතම දුනියක ගතුල් කුරි මීහකි ආදම ෆානුක දරි ඒ මි දුනියක හිඟා කොම්මෙ ගතුලෙග්ගේ මරා කොම්මෙ මීහෙග්ගේ ෆාෆේ ඒ මීහෙග්ගේ බොලුගේ එලිගෙන් දාන්නේ ඒ මි විස්නා වඩන්න ජේ කන්තත ඉංගත දෙම මිතනක වාහක දෙක්කේ බේෆලක විදාල වෙජ්ජේ තිමන්නම තිමන් බේෆල වර පොඩන් එදි වඩන්නෝ මේ දවස් කොල්ග මි බාකි ඒ දවස් කොල්ග ස්කූල් කුදින් ලවස් আদি එහෙම් ජමියත් තකුමස් කුලබ් තකුමස් එකහ කන්තත නුකරවා රංගල ගොතුගා මි රම්දාන් මග දවස්ත හේද කුරුම දැන් අවුන් මේ විස්නා බලාදාරුගා මේ තිබවන විස්නා වඩන්න ඉඳ තංකොලේ ඉංගත මිහාරු අලගුන් මෙන්ගේ දුලකුන් නෝන් අලගුන් ම ෆිතන උෆද්දන් අලගුන් මෙන්ගේ දුලකුන් නෝන් මිහාරු ෆාසිගෙ දක්කා වාහක අලගුන් මෙන්න කබූලු මි කුරවෙනි ඒ නාය සරුණුන් කාරිග වාහක දෙක්කීම මීග දලීලකි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ජමානුග අස්හාබේකලකු මී අන්නනි නොත මීහකු මී අන්නනි ඒ අදි ඉස්ලාමෙන් නොවේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරියන් ආස් එන මදීනග හුට්ට රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දීන ග්වාලෙ එන දීන් කබූලු කුරි දැන් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි හදීස් කර වෙන කාරිග තිබා දීන් කබූල් කොෆිය zakat දෙන් ජෙහෙන එන දන්නවා අල්ලාහ් රසූලා මසනත තිමන්න zakat දක්කාන දැන් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවි එහෙන්කමක වානම තිබාය අජුර අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවවාන එන දන්දමනි අල්ලාහ් රසූලා තිමන්නේ හුද්ද දෙවවාෂේ තිමන්නක කවම කබීලායේ ගොස්ස තිමන්න දීන ග්වාෆ අදි එමිහුන් කබූල් කොෆි කමක වානම zakat නරුමම් වෙස් එමිහුන් ග්වාලෙවම එකමක දන්නවන්තෝයේ එමිහුන් ඊමාම් වේ zakat දෙක්ක කමක වානම තිමන් කලේෆාන ඒ zakat ජමා කුරවාන මේ මියන දුවහෙග්ග රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කොම්මස් මියක ෆනුබ වානේ ඒ zakat නංගව මිමිහා ඒ ගබීලායේ ගොස්ස දීන ග්වාලෙ එමිහුන් ඉස්ලාම් වෙජ්ජ එමිහුන් කාරිග zakat දක්කන් ජේන බුන එමිහුන් zakat වෙස් දක්කා දැන් මේ zakat ජමා කරවා බහට්ටවා හුන්නනි රුක්ත වීගොතකි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එක්කල එමිහුන්න මේ එමිහුන්නගේ zakat බලා ෆොනුවන් ඒ වවදි තාරිඛ වර මා දිගු වෙච්ච خبر නෙවෙයි දැන් මීන මේ බොනනේ අල්ලාහ් රසූලයි දුවහකුවස් එකලේ ෆාන විදාලවා ඉච්චක ඛිලාෆ වඩන්නවා බේකල නෝනේ එහෙම වීම යගීනුම් වස් අල්ලාහ් එකලං රසූලා khෝෆා වාකහල් කම තිමන්න මන්න කුරවිජ්ජේ එහෙම තිමන්න ලාහික නෝනේ තිමන්න කොම්මස් ගොතේ හදන් එපෙචේ
den ena zakai nagi mihun e vyafar verinna rasugo bodati mihun ekkofa ene bonan timanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam midani timanna vegan ule gote saaf kollu mattaka sawpaki allah ekana rasula kofa wadigam fukam gawana timanna menge duwa sediyei mina waki hisab madina ga rabbe rahmat yetanu kulliyaka fauja mine fennani ay gotangas mina Pasali mina mi bunani e kinden e vi emihim bunani vi go kale balana kam nete kale tihiri zakat nagan rasulullah sallallahu alaihi wasallam fonuwi miha mi mana kofa ene zakat bes nudi adi ena maralem bes kale tihiri masege kofe ena bunani allah gandi huwa kofa buname timanna hamaka nade mihaku ebbes kamen nukurama timanna miyai zakat nagam vege rasulullah sallallahu alaihi wasallam e fonuwa amwa duha emiheku naasgen ekam vi gote mi balam vegen nei genne de mimi kurikama ki mimiha goyan gosa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi gendiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam vidalon hadis korwani tibati timan kalefan fonu vi miha dekola zakai mana kofa adi zakai nudem vegen aysulu miha nun hejja me timan kalefan benno fonu nune ena bidanna allah rasulullah timanna nudekeme kalefan fonu rasulak nudekeme timanna hamayek snade me kaneligen ti dogeke mi vi gotaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam fonu miha waki hisabak gosa amrala fa aisha rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah rasulai timanna zakai nagan diyama ena kurikama ki zakai mana kuriye adi timanna maram wes ena uluni e aho timanna mi salam ebegen allah subhanahu wa taala mi aya wahi kuravi ya ayyuhallazina amanu in jaakum fasiqun binabain fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin dannama mi wala wahake ki ezamanuga udum wahi annani algonu dogen hedikam gavies adi timbe fula gitur fula hedikam gavies ei gohekkam mi bayan kurwani allah udum mi baalapani miyon mi hedid ekamaka miyadu algonu dogo hedikam go tibe fulna ken godannu gannawa allah mola denu udikam waat ei ma algonu menna miyadoti algonu menna dogo hedidan ekamaka ege natija oti kinatto algonu menna e hada dogegge sawbun fitun fasadu fedigen dani gawmuge terega maslahat gelligen dani em kurin algun denden tibe fulna mihar algun me kurakama ki wahaka dakkani ennune algun me mihar beenun kurani social media nuwata mis media dogu wahake hama wattala era enak follower tibene million ha hun lakken sateken satu emme e like den ei war borte den ei me fituna mi ufedeni ekam algun mentene ekakwas belinto injaakum fastukum binabain fatabayyanu tieva balashi tedetto dogetto nubalam hama like kurani enak anekka forward kurani ehmiyaka forward kurani share kurani anekkame kurani gadiyen hayru terega muli facebook ekkum furala muli twitter ekkum furala mi huriyaka mi kurani miyadu algun me visnenge beje algun mi kuravini kon kametto dannonto algun wahaka mihar tankole digosojje kanne mihasan algun kuda itte danwa mi nimmalane mi huriha kame islah kureveni emme kamak kumato ei algun menge mi hi rangal kuru ekiveto rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani ala inna fil jasadi mudgha dannashe insana hashigandu terega kuda mas kulenge beve waiza salihat al jasad kullu waiza fasada al jasad kullu insana hashigandu terega kuda mas kole e mas kolu rangalu vijje kamanga wanama enag muli hashigandu rangalu wiye e mas kolu nuba vijje kamanga wanama enag muli hashigandu nuba wiye ala dannashe wahiyal qalb ei hite ei algun menge hi saaf kurambi hi ikhlas tarikama kiga algun menge engulambi hitaki hasad verikama nuba kama nulafa kama adi ruliveri kama munafiu kama mihuriya kama kun saaf wa ichkam god hadange beje irat kurabi algun mennaki allah subhanahu wa taala tedmak dakka fa tagwa verin tere begen daana be ade algun orboda maafai kiga mihasa algun wakvedana ingeta बड़ा शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد වඩාගෙන තිබෙ එම්මහා බේෆලුන් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු ආදේ මේදුගේ මි වගතුගා තිබේෆලුන හුජරාත් සූරතුගේ අලීගා ඉන්සානි කරාමතා බෙහෙගතුම් බයි වාහකත දක්කාලමුගා මිහාරස් වගතු තංකොලේ දිගවාහන් හීවාති වේ තංකොලේ අවහ අලගොඬ ගෙන්දේ වේතෝ බලාන එමෙ මේ වාහක දන්නවාලමුම් හුජරාත් සූරතුගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොඬ මෙන්න බයාන් කොද්දවා ෆවා මොහිම්ම හුකුම් තවගේ තෙරෙන් ෆස්වණ ಹುಕುಮಂ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ವಾಹಕ ಇರಾದ್ ಕುರವಿಯ ಫಶಾನ್ ಅದೆ ಹುಜರಾತ್ ಸೂರತ ಬಲಾಯರು ಮಿ ಸೂರತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಇನ್ಸಾನುನ್ನಕಿ ಮ್ಯಾಬ್ ಬೈಕ್ಕಂ ಕರಾಮಾತ್ರಿ ವೆಗೆಂಬಾ ಬೈಕ್ಕಂ ಏಕಕೋಣಕ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಕುರಂಚೆ ಬೈಕ್ಕಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮಿ ವಣಿ ಅಂಗವಾದೆವ್ವಾಫ ಹುಜರಾತ್ ಸೂರತುಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಉಳುಂ ಬಟ್ಟಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಕುರಂಬಿ ಅಮಲ್ತ ಎಮ್ಮೆ ಫುರುತಮ ಬಯಾನ್ ಕುರಬ್ಬಾಫ ಉಮ ಫಹುಗಾ ದೆಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ವಣಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಏಕಮಕುನ್ ದುರ್ಹೆಲಿ ವಾಂಚೆ ನುರಂಗಳು ಬಯಂ ಆಬತೋಗೆ ವಾಹಕ ವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಫ ಎಗುತುಂ ಫಸ್ಮನ್ ಹುಕುಮ ಬಲಾರ್ ಹುಜರಾತ್ ಸೂರತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಫ ವಣಿ ಎಬ್ಬಯಕು ಅಣೆಬ್ಬಯಕ ಮಲಾಮೆ ಕುರುಮಕಿ ಈ ವರನ್ ನುರಂಗಳು ಕಮೆಕ್ಕಂ ದೇಹವಾಫ ದೆಂಗ್ ಕೀರತು ಕುರ್ಆನ್ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಅಂಗವಾಫವೆ එක් ගෞමෙක්ගේ මීහුන් අනෙක් ගෞමෙක්ගේ බයක එන් අවශ්‍යගේ මීහුන් අනෙන් අවශ්‍යගේ මීහක අදි එකක අනකක මලාමෙක්ගේ නුවානිකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි ආයත්තෝග අලුගුන් මෙන්න අංගවා ඒ කීවෙගෙන්තෝ ඉන්සානාගේ කරාමාත්‍රිකම ඒනගේ ඉන්සානාගේ කරාමාත්‍රිකන් අලුගුන් මෙන් රක්කාතර කුරුමට්ටක අංගවාක් වහී කරවණි යා අයුහල්ලදීන ආමනු ලා යස්ඛරු කෞමුම් මින් කෞමින් ඒ ඊමාවෙ මිස්තකුන්නේ තේබා මීහුන් කුරේ එක් ගෞමෙක්ගේ මීහුන් අනෙක් ගෞමෙක්ගේ බයක මලාමන් නුකුරා හුෂිකමෙ මිෆදෙන් අංගවා වහි කුරබ්වා ෆවණි එෆෝ හම මී මුමිනුන්ගේ කුරේ අංහෙන් ජමාතෙක්ගේ මීහුන් hama efadain ituru ehen mu'minu anhenun takaka malamekkogge nuwanakamuge wahaka wes bayan kor wafa ebave ehme ma algun men abadu wes malamek kurum furasar kurum mi insani karama tattaka algun men ekamakum warabboda durheli wanche ekame ayatuga mi la yaskharu qaumun min qaumin la yaskhar malamen nukurashe mi bahuge maaniya behegotun tafsir ilmerin ekeke bastaka algun men balala hinduga ilmerin vidalwani malamek kurumaki furasar kurumaki mihaku ihanaatterikon mihaka medu ihanaatterikon hitumuge gotum buna bahike mihegge agu dakkollumuge gotum buna bahike ehme efaden algun men kore mihaku bahen nubune anikayabes ihtiram kora bayegge gotuga wuma miyatuga Allah subhanahu wa taala algun menna miwani angwa debbafa kobato ege sabaki kivegento algun men mikan mifade nukurambe ekan nukurambe sabab bayan korba angwa wahi korabani asa an yakunu khayran minhum faharigga e malama kuri mihunna e malama raddwi mihunna vore malama kuri mihunna ki ei Allah ge hazratuga heokamuge gotun dabbayeka wegen hingadane adi e malama raddwi mihunna ki Allah ge hazratuga e malama kuri mihunna vore mabbayeka wegen hingadane kama mi ayatuga mi wani algun menna irshad devwafa ehme ma algun men eggotaka wes ebbayeko anabbayeka furassarako malamakko neggani bastaakum wahaka dakka efaden algun men ulegen nennuwan ehme ekako anaka kande eligen ihanaatterikon hitumuge goton dakkollumuge goton mihegge aabu anekunna bayan koddunumuge goton forasarage magun algun men kore mihaku bahebbunijjakamuge waninama ei haram kame algun men ekan koggen nennuwan ehme ma ilmerin vidalwani mi ayatuge miyanna fadein malama kurumuge hukuma behegotum wahaka dakkairu ei haram kameke algun men ekamun duruheliwan jehene efa den hujurat suratu goy muhimmo ituru bay hukum takabala alairuga Allah subhanahu wa taala algun menna den angawa devwa fawa muhimmo anen hukumaki eka kwanakaka
aabu algon men kiyagen nuwane muslim jamaatuga es muslimuko anem muslime ekaku anakaka ule ekuga ule hindu eggotakas ekaku anaka aabu bunumu aabu kiyumuge gotun ekaku anaka uge hituge jehe fada enage hori aabegge wahaka zikr kurve fadein wahaka dakkagen nuwane kobato ekaku anaka ekaku anaka dimala aabuge bahe bunuma behegotun mi ayatuga Allah subhanahu wa taala angwa wahi korwani wala talmizu anfusakum tebamihun tebamihunga amilla nafsutaka tebamihun aabuge bas nubunashe mi ayatuga mi angawani tebamihunga amilla nafsutaka tebamihun aabuge bas nubunashe ehna tafsir foittaka balaliyaswes adi tarjumataka balaliyaswes ayatuge tarjuma ga algun menna fenigen dani ebbayeko ane bayeka algun men aabuge bas nubunashe kivegento ayatuga algun men kore mihako enage amilla nafsa aabu nokiyashe mifadem mi angawafwani ilmerum vidalwani ifadeng angawafumuga de sababegge wahaka eba zikru korabba ifadeng angawafwani muli muslim jamaataki ej jamaatek kamugawatiye komme muslimaki ves ane muslimegge akhek kamugawatiye ehme matima anekaya dimala aabu gotegga aabegge bahe anekage kibaga huri aabegge bahe bunumaki timage amilla nafsa dimala kiye echi kiye timage amilla nafsa dimala kiye aabekkamuga noni noye ehme ma aabu kiyemun algun men durhel wanche ituru anek gotekkamu ilmere vidalwani algun men kore mihako ehem mihaka dimala aabuge bahe aabe ekulve fadein ehko anaka dimala ecche bunijjakam gwaninama eenaves badaluga timaya dimala aabuge bahe raddu quran ehme behuge maane ki koba tima kuri kamegge natijayegge gotun hama timaya aabuge bas e baraddu egende ehme ma em muslimako anem muslimaka aabu kiya ulun mi suratu Allah subhanahu wa taala algun menna mi wani manako rabwafa ehme mangawani wala talmizu anfusakum teba mi hunge nafsu taka aabuge bas nubunashe efo den ituru hukumaka balair mi suratu den algun menna angwa devwa fawa ane muhimmu hukumaki suratu bayan koddewa fawa havwana hukuma balair mi angwa wahi kurabani wala tanabazu bil alqab lagabu takun tebami hun nugwashe ekaku anakaka hin nuruhe lagabu takun nugwashe mifadain algun menna ayatuge tarjumaga fenige dani hujurat surat Allah subhanahu wa taala mi angwa wahi kurabani wala tanabazu bil alqab lagabu takun tebami hun gwanoleshe mi aya bawale bun sawaba behegotum wahaka dakkaru mi aya bawale bun sawaba behegotum wahaka dakkaru rasul sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga rasul sallallahu madina hijra kurabbiruga madina ge terega oin aden ei ebbeko anebbeka tafatu gina lagab takun kiya hedun am gotek nurangal lagab takun kiya hedun ehmema ekam mana kurabwafa hagigatuga mi ayatuga meoti aya bawale bun sawaba bala hinduga baygil mer vidalwani eruga ekaku anaka dimala islam mumaffahu kurin eneki nasara ekkamuga wanya e nasrani mihaye eneki yahudi ekkamuga waninama e yahudi mihaye efade mihun kiyalune adiham efade muslimma abu daud ge riwaw ganna hadis bas polegga mi ayatuge wahaka bayan korwa hinduga aya bawale bun sawaba behegutun annani madina ay rasul sallallahu hijra korabbi hinduga ebbe ekaka tin hataru namun nankiye oliye ege terega nurangalu nantabes himenegende ehem wema efadein bayfaharo ekaku anakaka dimala ruli erwumuge gastuga mihako ene nurangalu lagabe de nurangalu lagabaku muhatab korwima den mihako rasul sallallahu alaihi wasallam garihuga ewahaka dannawani ewahaka dennewima den rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan rasul sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala mi aya bawa levvi kamuge wahaka rasul sallallahu alaihi wasallam zikru kurani ehme ma hagigatuga ayatu goti lagabukum mihaya dimala basbune nuleshe namus hagigatuga mitanugami huriha lagabtake no hagigatuga mi nahi kurani ilmere vidalwani nahivegem wani tim e nahivegem wa lagabaki e lagabekun emihaka muhatab kurima emihage hitan ege sabon dera nota hitama ihsas kurve fada nantake adiham efaden e lagabegga unikamuge maane salbi maane negative maane ekuleve fada namakun lagabakum mihaka gwahedume eme marai bahuga lagabtaka balala hinduga
ತಿಮ್ಮತ್ತರಿಗೆ ಲಗಬ ಎಬಹೊರೆ ಮೀಹಕ ಶರಫ್ ವೆರಿಕಂ ಗೆನಸ್ದೆ ಲಗಬ ಎಬಹೊರೆ ಅದಿ ಮೀಹಕ ಉಣಿಕಂ ರಮ್ಜು ಕೊದ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂ ಕಿಯೆ ಲಗಬುತಂ ಎಬಹೊರೆ ಅದಿ ಹಮ ಎಫದೆಯಿಂ ಮೀಹಕ ಎಹೆಂ ಮೀಹುನ್ನ ಫಾಹಕವಾಣಿ ಕೀನೆಕ್ಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಣ್ಣ ಲಗಬ್ತವೆಸ್ ಬಯ ಫಾರೋ ಎಬವೆ ಎಹಮ ಮೀಗೆ ತೆರೆಂ ಇಲ್ಮರೆಂ ವಿದಾಳುವಣಿ ನಹಿ ಕುರವಿಗೆಂ ಎವಣಿ ತಿಮಾ ನುರುಹೇ ಫದ ಲಗಬಕುಂ ತಿಮಾಯಾ ದಿಮಾಲ ಎಹೆಂ ಮೀಹುಂ ಗೋವಾ ಉಳುಮೆ එයා හිලාෆ රිවෙති ලගබ තකුන් රංගලු ලගබ තකුන් මීහුන්නා ලගබ දී උළුමකි එයි හම එම් රංගලු කම එකන් හම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සියරතුන් අලුගුන මෙන්න එංගෙන්දේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අබූකුර්ගේ ෆාන දෙවවා ෆාවා ලගබගේ ගොතුග අස්සිද්දිය ගෙනන් අලුගුන මෙන් අඩුවහම් আদি හම එෆදෙන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උමරුගේ ෆාන දෙවවා ෆාවා ලගබගේ ගොතුග අල් ෆාරුග් ගෙනන් අලුගුන මෙන් අඩුවහම් අස්සිද්දිය ගෙනන් තෙදුවරියා ගෙනන් අබූකුර්ගේ ෆාන දෙව්වි hama efadein Faruq ega maaneki hagga batil wakikodde miha efada name Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi wani Umar ge faana devwafa efa alugun menna inge Uthman radhiyallahu anha dhun nuraini ge lagabus devigembe ehma insanaya e lagabe eneya muhatab ko kiyumun insana ge hita ඉන්සානාගේ හිත දෙරෙන් ඉහසාස් නුකුරවේ ඒ ලගබෙක්ගේ සවබුන් ඒනේ ශරෆ් වෙරිකන් ඉතුරු කොද්දේ ලගබුන් එබ්බේ කොණෙබ්බේක වාහක දක්කා උළුමකි දීන් මනා කුරා කමෙන්නෝ එහෙන්නම ඉන්සානි කරාමතට්ටක අලුගුණෙන් දුර්හෙලි වාංචේ කමකි ඒක කොණහක ඒන නුරුහේ ෆද මානතන් එකුලවේ නුරංගලු නන්තක කොන් නං කියා උළු එහෙම එයි අලුගුණෙන් දුර්හෙලි වොම මි සූරතුගා අලුගුණෙන් අංගවා දෙවවා ෆාවා මි සූරතුගා අංගවා वाफावा मुहिम हुकुमे हम यह कि एम मुस्लिम को अने मुस्लिम कट्टका अदा कुरंजे वरम मुहिम हग्गे वाहक मी सूरतुगा अलगुन में नट्टका बयान बेगिंग आइस्वा एबवे एगु तुम बलाइरो एम मुस्लिम को अने मुस्लिम का अदा को देंचे हग्गे गोतुगा रसूल मी आयतोगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगवा वही कुरवा फवा वरम मुहिम कमें एई अलगुन में एक को अनकका मेदु रंगलं ही कुरो ಅಹ್ವಂತ ಬೈಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮುಸ್ಲಿಮನ್ನ ಉಳೆವೇಣಿ ಏಕ ಕಾಣಕ ಕಾಮೆ ದುರಂಗಳ ಹೀಕೊಗ್ಗೆಂ ಎಹಮೆ ಹುಜರಾತ್ ಸೂರತ್ ಗಂಗವಾ ಮೇ ವಹಿ ಕುರಬಣಿ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಜತನಿಬು ಕಸೀರಂ ಮಿನದ್ದನ್ ಏ ಇಮಾಮ್ ಜಮೀಸ್ತಕುನ್ನೆ ತೆಬಾ ಮೀಹುಂ ظنುಗೆ ತೆರೆಂ ಏಕ ಮಾಣೆಕಿ ಹೀಗೆ ತೆರೆಂ ನೋತ ಶಕ್ಕುಗೆ ತೆರೆಂ ಹೀಗೆ ತೆರೆಂ ಗಿನ ಹೀತಕ ತೆಬಾಮಿ ಹುಂ ದುರುಹಲಿ ಭಾಷೆ ಇನ್ನ ಬಾದ ظن ಇಸ್ಮುನ್ ಹಮ ಕಶವರಂ ವೆಸ್ ಬಯಂ ಹೀತಕ ಕಿ ಏಯಿ ಫಾಫೈಕೆ ಬಯಂ ಹೀತಕ ಕಿ ಏಯಿ ಫಾಫೈಕೆ ಮಿ ಆಯತುಗ ಮಿ ಅಂಗವಾ ವಹಿ ಕುರಬಾ ಫವಣಿ ಎಹಮೆ ಅಳುಗುನ್ ಮೆಂ ಏಕಕು ಅಣಕಕ ಮೆದು ಅಬದು ವೆಸ್ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತುಗ ಹೀ ಕುರಂಚೆ ಏರುಂ ಇನ್ಸಾನಿ ಕರಾಮತ್ ದೆಮಿ ಒನ್ನಾಣಿ ಅಣಕಾಯ ಕುರಬೆ ಇಹತಿರಾಮ್ ದೆಮಿ ಒನ್ನಾಣಿ ಏರುಂ ಅಳುಗುನ್ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಫಿತುನ ಫಸಾದ ನೋತ ರುಳಿವೆರಿಕಂ ಅದಾವತ್ತರಿಕಂ ನೂಫೆದಿ ಅಳುಗುನ್ ಮೆಂ ಅಮಾನ್ ಒಮಾನ್ ರೀತಿ ಮುಜ್ತಮೈಗೆ ಉಳೆ ಬೈಕ ಬೆವೇಣಿ ಅಳುಗುನ್ ಮೆಂ ಮಿ ಅಳುಗುನ್ ಮೆಂ ಮಿ ಕಂಕಮ ಫುರಿಹಮ ಸಮಾಲ್ ಕಂದಿಗೆಂ ಎಹಮ ಹುಜರಾತ್ ಸೂರತ್ಗ ಅಳುಗುನ್ ಮೆನ್ನ ದೆಮ್ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಾ ಫವಾ ಮುಹಿಮ್ ಕಂಕಮುಗೆ ತೆರೆಂ ಏಕಕು ಅಣಕಕ ಮೆದು ರಂಗಳ ಹೀಕುರುಂ ಏಯಿ ಹಗೀಗತುಗಾ ವೆಸ್ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ ಸಿಫೈ ಮಿಗತುಂ ಬಲಾಯಿರುಗ ಮೀಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮ ದೇತರೆ ಅಳುಗುನ್ ಮೆಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲಾಯರು ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮಕ ಮೆದುವಸ್ ಅಳುಗುನ್ ಮೆಂ ಹೀಕುರಂ ವಾಣಿ ರಂಗಳ ಮೀಗೆ ಕಿಬೆನ್ ನುರಂಗಳು ಕಮೆ ಫೆಣಿದಾಣ ಫೆಣ್ಣೇವ ಏಕಮಕ ಮೆದು ಏನೆ ನಸೈಹೆತ್ತರೆ ವೆವಿದಾಣ ಎಹನ್ನಮ ಮೀಗೆ ಕಿಬೆನ್ ನುರಂಗಳು ಕಮೆ ಫೆಣ್ಣ ಹಿಂದು ಏನೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಉಜುರೆ ಓಯಗೆನ್ ಕುರಿ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಗೊತುಗ ದೆಕುಂ ಏಯಿ ಅಳುಗುನ್ ಮೆಂ ಕುರ ಅಳುಗುನ್ ಮೆಂ ಏಕ ಕೊಣಹಕಟ್ಟಕ ಅಮಲ್ ಕುರಂಚಿ ಹೇನೆ ಗೊತಕಿ ಅದಿ ವಕಿನ್ ಹಾಸಕೋ ಹೀ ಕುರುಮ ಬಲಾಯಿರು ತಿಮಾಯಾ ಎಮೀಹಯಾ ದೆಮೆದುಗೊ ಒಣ್ಣ ಗುಳುಂ ಗ್ಯಾವಿ ವರಕ ಎಮೀಹಾಯಾ ಮೆದು ಹೀ ಕುರುಮುಗ ರಂಗಳು ವಾಂಚೆ ಮಿಸಾಲಕ ತಿಮಾಗೆ ದರಿಯಕಾ ದೇತೆರೆ ತಿಮಾಗೆ ಮೈಂಬ ಫೆಣ್ಣಾ ದೇತೆರೆ ತಿಮಾಗೆ ಅಂಬಿಮೀಹಾಯಾ ದೇತೆರೆ ಅದಿ ತಿಮಾಗೆ ಫಿರಿಮೀಹಾಯಾ ದೇತೆರೆ ದೆಕುಮುಗ ಅಳುಗುನ್ ಮೆಂ ರಂಗಳು ಗೊತುಗ ಅಬದುವೆಸ್ ವಿಷ್ಣಂಚೆ ಏರುಂ ಅಳುಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಮೀ ಅಮಾಂಕಮ ಉಫಾವೆರಿಕಮಾಯಕಿ ಉಳೆ ಮುಜ್ತಮೆ ಅಳುಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಬಿನಾವಗೆಂದಾಣೆ ಬುಖಾರಿ ಗಣ್ಣ ಮುಸ್ಲಿಮೆಗ್ಗ ಹಮ ಹೀಗೆ ನುರಂಗಳು ಕಮುಗೆ ವಾಹಕ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಣಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಣಿ ಇಯ್ಯಾಕುಂ ವವ್ವನ್ ನಮನಮ ತೆಬಾಮಿಹುಂ ಹೀ ಎ ಹೀಯಕಿ ಎ ಯಗೀಂ ಫದ ಎಚ್ಚೆಕ್ಕಮುಗ ಹದಾಗೆ ನೂಳೇಶೆ ಮಾಣಕಿ ಹೀಯ ತಬಾಣು ಆಶೆ ಇಯ್ಯಾಕುಂ ವವ್ವನ್
ෆඉන්න අක්දබල් හදීසි අظන්නු හම කෂවරුම් වෙස් එම්මෙ දොග වාහකතකකි එයි හීයේ එහෙම හීතකුන් අලගොන මෙන් දුරුහෙලි බුමකි හී කුරවේ ගොයි නුරංගල ගොතුක හී කුරමු අලගොන මෙන් දුරුහෙලිවේ අබදුස් අනකායාමෙ දොරංගල ගොතුක අලගොන මෙන් හී කුරම මි ආයත්තවග අලගොන මෙන්න මි වණි ඉර්ෂාදු දෙවවාෆා එෆහ දෙන් අලගොන මෙන්න මි බයාන් කොත් දෙවවා නොවන හුකුමකි ජාසුස් කුරු ಜಾಸೂಸ್ ಕುರು ಮೀ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ ದುರ್ಹಲಿ ವಾಂಚೆ ಹೇಕಮೆ ಇಸ್ವೆ ದೆನ್ನವನ ಆಯತುಗ ಇನ್ನ ಬಾದ ವನ್ನಿ ಇಸ್ಮುನ್ ಹಮ ಕಶ್ವರುಂ ವೆಸ್ ಬಯಂ ಹೀತಕಿ ಫಾಫತೈಕೆ ಎಂಗೆಮ ಫೌಗ ದೆನ್ ಅಂಗವಾ ವಹಿ ಕುರಬಣಿ ವಲಾ ತಜಸ್ಸಸು ಅದಿ ತೆಬಾ ಮೀಹುಂ ಜಾಸೂಸ್ ಕೊನ್ ನೂಳೇಶೆ එමෙම ජාසූස් කුරුමගේ ආම් හුකුමකි එයි අලගොන් මෙන් කොග්ගෙන් වාණකම නෝනේ එයි හරාම් කුරයිෆාවා කමකේ එකන් හලාලුවා නොත හුද්දවා බය හාලිත්තක සවබත හුට්ටස්වස් ආයතුග මේ අංගවණි වලා තජස්සසු තෙබෑමි හොන් ජාසූස් නුකුරාෂේ ආයතුග අංගවා ෆමියති එහමෙම අලගොන් මෙන් මිකමුන් එබදුරුහෙල වාංචේ කොබාතෝ ජාසූස් කුරුමකි ඉබ්න අබ්බාස් විදාණවණි ජාසූස් කුරුමා බෙහෙගතුන් එයි ඉන්සානාගේ ඖරත ಏನೆ ಕುರವೆ ಆಬುತ ಏನೆ ಕುರವೆ ಗೋಸ್ ಕಂಕಂ ಹೋದಾ ಬೆಲುಮೆ ಹಮ ಎಫದೆ ಮುಜಾಹಿದ್ ವಿದಾಳುವಣಿ ಜಾಸುಸ್ ಕುರ್ಮಾ ನೋತ ಮಿ ಆಯತುಗ ಮುರಾದಾ ಬೆಹೆಗತುಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾರು ತೆಬಾ ಮಿಹುನ್ನ ಒತಿ ಇನ್ಸಾನ ಕಾಮೆದು ಹೀ ಕುರುಮುಗ ಏನಗೆ ಬೇರು ಫುಶುಂ ಫೆನ್ನ ಗೊತುಗೆ ಮಚ್ಚ ಏನಕಿ ಅದುಲು ವೆರಿ ರಂಗಳು ಮಿ ಹಿಕ್ಕಮುಗ ಬೆಲುಮೆ ಎಹೆನ್ ನಮವೆಸ್ ಏನಗೆ ಎತೆರೆ ಫುಶುಗ ವಣಿ ಕೊಂ ಕಮೆತ್ತೋ ನುವತ ಏನ ಸಿರ್ರಿಯಾತುಗ ಕುರಣಿ ಕೊಂ ಕಮೆತ್ತೋ ಅಳುಗುನ್ ಮೆನ್ ಜಾಸುಸ್ ಕೊ ಬೆಲುಂ ಎಯಿ ಅಳುಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಕಮೆ ನೂಂ ಕಮುಗ ಮಿ ಮುಜಾಹಿದ್ಗೆ ಕಿಬೆನ್ ತಫ್ಸೀರುಗ ಮಿಕಮುಗ ಬಯಾಂ ಬೆಗೆನ್ ಐಸ್ವಬಣಿ මෙමලුග දශම් මොහිම් මොනකුතායක දායරු ජාසුස් කුරුමුගේ හුකුමකි කොබාතෝ බලාර අලගොඬ කුරිමස් දන්නවාෆින් ජාසුස් කුරුමුගේ ආම් හුකුමකි එයි අලගොඬ මෙන් එකමු දුරුහෙලි වාංචෙහි කමෙක් කමුග එහෙන්න මේ සුද්ධමා බය حالت බොහොරේ අලගොන් මෙන් එම්මෙන් නබස් ඉත්තිෆාග වෙවේ දන්න අදි රසූල් සෝසම හදීස් බස් පුලතකම් වෙ සිතුර කලේ ෆානුග අමල් ෆොලුම් වෙ සහාබි මෙදුවරි කරවා හංගුරාමෑග ජාසුස් කුරුම් එයි හුද්ද කමෙක්කන් අලගොන් මෙන්න දේහවාගත අමල්ත ෆෙන්නගේ බොහොරේ එහෙම මහංගුරාමෑගේ حالතුගා එක කොණකෙක්ගේ ඈබුත හෝදන් නොත ජාසුස් කුරුමුගේ ගොතුන් කුරවේ මසෙක්කදකි එයි එම්මෙ රංගලු කමෙක්කමුග බයාම් වෙගෙන් එබ අයිස්වා එබවේ එහෙම එයිකි එයි මසලේ පුරිකමෙ නෝ ಹಮ ಎಗೊತ ಇಲ್ಮರಿನ್ ಕುರೆ ಇಬ್ನು ಹಜರುಲ್ ಅಸ್ಕಲಾನಿ ವಿದಾಳವಣಿ ಬಯಂ ಹಾಲೆತ್ತಕುಗಾ ಜಾಸೂಸ್ ಕುರಂಜೆ ಹಿದಾಣಯೆ ಎಯಿ ಮಿಸಾಲಕ ಎ ಜಾಸೂಸ್ ಕುರವೆ ಮೀಹೆಕಿ ನುರಂಗಳು ಕಂಕಂ ಕುರುಂ ಆಮ್ ವೆಫಾವಾ ಮೀಹಕ ವೆಫಾ ಏನ ಕುರಂ ಎವಳನಿ ನುರಂಗಳು ಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ವඤ්ඤಾ ಎ ನುರಂಗಳು ಕಮುಗೆ ಗೆಲ್ಲುನ್ ಲಿಬೇನ ಮೀಹಕು ಸಲಾಮೆಕ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಜಾಸೂಸ್ ಕುರುಮಕಿ ಮೀಹಕು ಕುರಂ ಒಳೆ ಕಮೆಂ ಹೋದಾ ಬೆಲುಮಕಿ ಎಯಿ ಕುರ ವಿದಾಣ ಕಮೆಕೆ ಏಗ ಮಿಸಾಲಿಗೆ ಗೊತುಗ ವಿದಾಳವಣಿ ದೆಮೀಹಕು ನೋತ ತಿಮ್ಮೀಹಕು ರಾವಾಗೆನ್ ಎಹೆಂ ಮೀಹಕು ಮರಾಲಂ ಉಳೆ ಹಿಂದುಗಾ ಎ ಮರಾಲಂ ಉಳೆ ಮೀಹಾ ಸಲಾಮೆಕ್ ಕುರುಮುಗೆ ನಿಯತುಗ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ ಕುರೆ ಮೀಹಕು ಎ ರಾವಾಫಾವಾ ಮೀಹುಂ ಎ ನುರಂಗಳು ಅಮಲೆ ರೇವಿ ರೇವುಂ ಅಡುಹಾ ಎಕಂ ಕುರಂಗಳು ಎ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಾಣ ಮೇದುಗೆ ಮುಜ್ತಮ ಬಲಾಕಮುಗ ವಣಿನಮ ಆಮ ಗೊತಗ್ಗೆ ಕಮಾ ಬೆಹೆ ಕಮುಗ ಮೋಸಸಾತಕುಂ ಎ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಎ ಕುರಮುಂದಣಿ ಎಹೆಮ ಆಮ ಹುಕುಮಗ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಜಾಸೂಸ್ ಕುರುಮಾ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಬುಣವೆಣಿ ಜಾಸೂಸ್ ಕುರುಮಕಿ ಎಯಿ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ ಹಮ ಎಗ್ಗುತಕ ಬೆಸ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಾಣಕಮೆ ನೋಣೆ ಬಯಂ ಹಾಸ ಹಾಲೆತ್ತಕುಗಾ ಎಯಿ ಹುದ್ದ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ದೀನುಗಾ ಕಂಡೇಳೆಫಾ ಹುರಿಯೆಕ್ಕಮಕು ಎಮ್ಮೆ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ ಹಿಂಗಾ ಕೊಮ್ಮಸ್ ವರಕ ಮಿ ಆಯತ್ತೌಗ ಮಿ ಆ ಬಯಕ್ ಕಂಕಮ ಬಲಾಲಮ ಎಮ್ಮೆ ಫುರುತಮ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಎ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯ ಹೇಗೊತುಗ ರಂಗಳು ಗೊತುಗ ಹೀ ಕುರಾಶೆ ಆಯತ್ತುಗ ಮೆತಿ ಅಂಗವಾಹ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ನಾಮೆ ರಂಗಳು ಗೊತುಗ ಹೀನು ಕುರಾಶೆ ಹೀ ಕುರಾಶೆ ಅದಿ ಮುಸ್ಲಿಮಕ ಮೆದು ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ ಗೋಸ್ ಗೊತುಗ ಹೀ ಕುರುಂ ಗೋಸ್ ಗೊತುಗ ಹೀ ಕುರುಂ ಎಯಿ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ ಗೆಂಗುಳೆಗೆ ಮಾಣ ಗೊತೆನ್ ನೋಣೆ ಕಿನೆತ್ತವಣಿ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ ಕುರೆ ಮೀಹಕು ಮುಸ್ಲಿಮಕ ಮೆದು ನುರಂಗಳು ಹೀಯೆ ಗೆಂಗುಳೆವೆඤ್ඤಾ ದೆನ್ ಏಗೆ ನತೀಜಾಕಿ ಕೊಬಾತೋ ದೆನ್ ಏಗೆ ನತೀಜಾಕಿ ಜಾಸೂಸ್ ಕುರಂ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಫೆಶೋ ಜಾಸು ಏನಗೆ ಆಬುತ ಹೋದ ಮಟ್ಟಕ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಉಳೆವು ಎಹಮ ಎಗುತ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರವೇಕಮುಗ ವಣಿನಮ ಎಯಿ ದೆರೆಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ಮಿ ಸೂರತಂ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಲಿಬೆಗೆಂದ ಇರ್ಷಾದಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಏಗೆ ನತೀಜಾಕಿ ಜಾಸೂಸ್ ಕುರೀಮ ನೋತ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಆಬುತ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ ಏನಗೆ ಫಸ್ಫಹತು ಉಳೆ ಏನ ಕುರಾನ್ ನುರಂಗಳು ಕಂತ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ನ ದೆನೆಗದ್ದವಣಿಮ ದೆನ್ ಏಗೆ ನತೀಜಾಕಿ ಕೊಬಾತೋ ದೆನ್ ಏಗೆ ನತೀಜಾಕಿ ರೀಬ ಬುಣಂ ಫೆಶೋ ಏನ ಕುರಾನಿ ಮಿವೆನಿ ಕಮೆಕೆ ಎವೆನಿ ಕಮೆಕೆ ಕಿಯಾಫಾ ಏನ ಎ ಕುರಾನ್ ನುರಂಗಳು ಕಂತತ್ತವುಗೆ ವಾಹಕ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ತೆರೇಗ ದೆಕ್ಕೆಂ ಫೆಶನಿ ಎಹೆಂಬೆಮ ಆಯತುಗ ದೆನ್ ತಿಮ್ಮಣೆಯ ಮಣಾ ಕುರಾ ಕಮಕಿ ಎಯಿ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ ಏಕ ಕೋಣಹಕ ದಿಮಾಲ ರೀಬ ಬುಣೆ ಉಳುಂ ಎಹೆಂಬೆ ಮಂಗವಾ ವಹಿ ಕುರಬಣಿ ವಲಾ ಯಗ್ತಬ್ ಬಾದುಕುಂ ಬಾದಾ
එහෙම ආයතුගා මේ අංගවණි ඉන්න බාද දන්නේ ඉස්ම් හම කෂවරම් වෙස් බයෙන් හීතයි ෆාෆතකේ වලා තජස්සසු අදිතේ බෑමිහුන් එබ්බේක අනෙබ්බේක ජාසුස් නුකුරාෂේ වලා යග්තබ් බාදුකුම් බාදා අදිතේ බෑමිහුන් කුර එබ්බේක අනෙබ්බේක ගීබ බුනේ නූලෂේ කොබාතෝ ගීබ බුනේ නූලමකි ගීබ බුණු මේ ගීබ බුණුමකි කොබාතෝ බලා හිඳුගා එකන් අලුගුණ මෙන්න රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් බස් පොලකොන් වර සාෆුකොන් එගේබදේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ කිබෙන් අන්න හදීස් බස් පොලග්ගා इमाम मुस्लिम रिवा करवा फवा हदीस बस पड़ेगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या असहाबुन सवाल करवणी गीब या बेहेगतो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरदम हदीस करवणी तेबामी हो गीब बुने नोलेशे सहाबी दन्नवणी ए अल्लाह के रसूल है गीब बुन मक्की को बाहिये दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवणी मीह को नुरुहे कमेग्गे वाहका एन नेत्तागा दिक्कुमे මීහකෝ ඒණියා බෙහෙගතුන් දක්කන් හින් නේදේ වාහක ඒන නෙත්තාගා ඒණියා බෙහෙගතුන් දෙක්කුමකි එයි ගීබබුනුමේ සහාබෙ දන්නවනි ඒ අල්ලාහගේ රසූලායේ එමීහකා බෙහෙගතුන් ඒ ගීබබුනි මීහකෝ දෙක්කි වාහකේකි එමීහගේ කිබාගා හුරි කමෙක්කමුග වණීනමස් ඒ ගීබේ හෙయ్యේ රසූල් සල්ලල්ලාහු हदीस कुरबणी आदे है एनगे किबागा एकमें हुरगेम वेस एनया बिहेगतुन दक्कम बेनुम वेफा नुवा ए वाहक एन देक्की देक्कुमकी ए गीबे कमुग वाणकमुग वाहक एफ हदीस कुरबणी अदि एफद कमें एनगे गागा नेतिस एनया बिहेगतुन एफद वाहके हदाගෙන් एन नेतिस दक्काफिकमुग वणीनम ए हम कशवरम वेस बहुतानु हेदमेके එහෙමම ගීබ බුණුම එබවේ තිමාගේ හුරි සිෆෙක්ගේ වාහක වෙස් දක්කන් නුජෙහේ තනෙග්ගා ඒනාය එකමුන් දිෆාවෙන් නෙන්හාලතුගා ඒනගේ අගු වෙට්ටේ ෆදෙන් දක්කා කමුග වණීනවා එහෙමම මී වෙස් අලුගොන මෙන්න මේ ආයතුගා මේ සූරතුගේ ආයතෝගා දුරුහෙලිවම අංගවා ෆවා කන්තතෝ විතරෙන් කම අංගවා මේ වහී කරවණි වලා යගතබ් බාදුකුම් බාදා තෙබාමි හුන් කුරේ එබ්බේක අනබ්බේක ගීබ බුනේ නෝලෙෂේ එෆහු ආයතු ගීබ බුණු රසූල් කීරිත කුර්ආනුගා ගීබ බුණු වකි ඉතුරු එහෙන් කමකා මිසිෆ කරවණි අයුහිබ්බු අහදුකුම් අන් යකුල ලහම අඛීහි මයිතන් ෆකරිහ්තුමු තෙබා මීහුන් කුර මීහකෝ තෙබා මීහුන්ගේ අහා මරුවෙෆා වණිකෝ ඒනාගේ මුල මස්ගඬු කාන් හින් එදේනේ හෙජ්ජේ මිෆදෙන් මේ අංගවා වහි කරවණි කොමාතෝ මාණේගේ ಮಾಣಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕು ಏನಗೆ ಅಹಾಗೆ ಮರುವೆಫಾ ಒಣ್ಣ ಮುಳ ಮಸ್ಗಂಡು ಕೇವಮಕ ಈ ಇನ್ಸಾನಿ ತೊಬಿಯೆ ಹಿಂಗ್ ಎದೆ ಕಮೆನ್ ನೋಣೆ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಆಯತು ಮಿ ಸಿಫ ಕುರಬಣಿ ಗೀಬ ಬುಣುಮಕಿ ಈ ಹಮ ಇಫದ ಕಮೆಕೆ ಗೀಬ ಬುಣುಮಕಿ ಈ ಹಮ ಇಫದ ಕಮೆಕೆ ಎಹಮ ಮಕ್ಕಬಾತೋ ಮಾಣಕಿ ಮಿ ಸಿಫ ಕುರಂ ಮೇಣ್ಣನಿ ಕೀನೆತ್ತೋ ಮಿ ಸಿಫ ಕುರಂ ಮೇಣ್ಣನಿ ಮರುವೆಫಾ ಒಣ್ಣ ಮಯ್ಯಿತಕಿ ಏನೆಯಂ ಅಳುಗುಣಮೆಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಫದ ಹಮಲಾಯದ್ದೇಂ ಉಳುನಸ್ವೆಸ್ ಏಕಮುನ್ ರಕ್ಕಾತ್ರಿ ವೆವೆ ಮೀ ಹೆಣ್ಣು එහෙමෙම ගීබ බොණුමකී වෙස් හැම එපදකම ඒන නෙතිස් අලුගුණෙන් ඒනගේ නුරංගලු වාහක එයි ඒනගේ ගෑග හුරිකමෙක්කමග වියස් ගෑග නෙක්කමෙක්කමග වීනමස් ඒ වාහක දක්කා හිඳු ඒන එතනුගේ නෙතියා දිෆාවුමුගේ ගොතුන් එක්කල මයිතාය එවස් කමෙන් නුකරවේ ෆදෙන් ඒ ගීබාගේ බස් රද්දුයි මීහාය වෙස් ඒන එකන් දිෆාවුමුගේ ගොතුන් දක්කානේ එවස් වාහක එන්නේ ಏನಕ ವಾಹಕೆ ನುದೆಕ್ಕೇನೆ ಏನ ನೆತೀತಿವೆ ಎಹ್ಮಿಮ ಮಿ ಆಯತ್ತೋಗ ಮಿವಣಿ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನ ಗೀಬ ಬುಣುಂ ಎಯಿ ಮರುವೆಫ ಒಯ್ ಮಯ್ಯಿತೆಗ್ಗೆ ಮುಳಮಸ್ಕೆಂ ಫದ ಬೋಡು ಕಮೆಗ್ಗಿ ಗೊತುಗ ಸಿಫಕೊದ್ದೆವಾಫ ಮಿಕಮುಗೆ ಹುರ್ಮೆತ್ತರಿಕಂ ವೆಸ್ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನ ಮೀಗೆಂ ಎಬ ನೆಗಿಗೆಂದೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಬಸ್ಪುಳತೋಗ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನ ಮರುವೆಫ ಒಣ್ಣ ಮಯ್ಯಿತಾಗೆ ಹುರ್ಮೆತ್ತರಿಕಮುಗೆ ವಾಹಕೆ ವೆಸ್ ಎಬ ಇಶಾರಾ ಕುರೈಫಾ ಎಬವೆ එහෙම මේ හුජරාත් සූරතු අලුගොන් මෙන්න දෙව්වාෆවා ඉර්ෂාත් තෝගිතරේ මුහිම්මු ඉර්ෂාත්තකේ එහෙම මහදමුෆ්ලු බහට්ටම්බි දුනියවේ හයාතුගා අලුගොන් මෙන් මේ උලමුන්දනි ආයිලාගේ ගොත ආයිලා තකකුම් බිනාවගෙන් මුජ්තමයි එබ උෆෙදේ මොලි මුජ්තමෝගේ එම්මෙන් වරන් වර ලෝයිබ්බා ඉහ්තිරාමා අලාලුමා එකි උළුනීමා අමාන් රීති මුජ්තමයි අලුගොන් මෙන්න ෆෙනිගෙන්දේ එෆද මුජ්තමයි ෆෙනිගෙන් දානි සූරතුගේ අයිස් ෆමිහිරි ඉර්ෂාත් තෝගා අලුගොන් මෙන් හිෆාගෙන් එක කොණක ඉහ්තිරාම් කොග්ගෙන් එක කොණක අදිමාල හුතුරු බස්තබ්බුනේ මලාමැක්කොම් මිෆදෙන් උළුමුන් අලුගොන් මෙන් දුරුහෙලිවේ උලගෙන් අබදුවස් අනකායා මෙදු රංගලු ගොත හීකුරා බයක අලුගොන් මෙන් වෙගෙන් ගීබ බුණුම් ෆද ආදතකුන් අලුගොන් මෙන් දුරුහෙලි වෙගෙන් කොම්මෙකස් ගීබ බුණුමුගේ වාහක දක්කා හිඳු ගීබ බුණු හුද්දවා බයෙන් හාලෙත්ත එබාදේ
ei hagigatuga ghiba bunu huddama halittawga algun men kore kommes ehem muslimegge huri uni sifege wahake dekkeni ehnemes em uni sifage wahaka dekkumuge beenumaki kommehen ena badunam kurume eneyan eccheti kiyun kamuga en nuwebbe ehme mifada bayen halittawes ilmuerin ebave algun menna bayan koddebwafa egitren bayen halitta mitanuga algundu faha kolleveto balana egoton ghiba bunun huddawa en halataki mihaku timaya medukuri nurangalu kamegge wahaka kama behe faratuga dekkum misalaka mihaka aniya libejna e aniya salame bumattaka kama behe farataka gos miveni mihaku timanniya medu mihin amal koffiye buna ewahaka dekkum ei eggotaka ves ghibaga terega himenigen daane kamekkamuga wegen nuedde ame ifeden mujtamauga kame hingima bayfar wedana ei hama neeggani kommes jinai amalaka ves efada amale hingima bayfar tahgi kurumattaka tahgi gu idarayaka kama behe faratun timaya suwal koddana miveni kame hingihe miveni kame dun heye ehem bijja tahugiyuge marhalaga algun men ekaman ebbarlun di ene fenunu ehem mihaku kula nurangalu kamegge wahaka dekkumaki ei ghiba bunun kamuga himeni genne nuedde ame ifeden bayen halettawga timaya dimawi kamegge wahaka suwalegge jawab hodumattaka ilmeriyaka vis kiya denje hida kiya de hindu ambi mihage kanta meveni gotaka hori wahaka firimiha kanta meveni gotaka hori wahaka mamma timanne mihin hedi wahaka darifulu bappaya med mihin amal kura wahaka efada wahake ehem mihunge terega feturumuge gasten neti kamen ulum filwalu mattaka ege hukum denagatu mattaka misalaka dini gotun ege onna hukume hodu mattaka ilmereka kura suwalu ilmereka du buna bunun eiki riba bunun kamuga wegen nennude hama mihalen annana bay faru doctor onna ves bay faru kiyaden jehe mifada kankan e bahure ehem efada halategge ves buna bahaki ei hama riba bunun kamuga nuwan den hama egota adives ilmaren bayan kor maafa imam nawawi vidalu wani nurangalu mihegge nurangalu kam mujtama kommehem ve salame wan jehifawa halatuga enege nurangulu kan ehem mihuna foda faanative ekamuge birattaka e nurangalu mihade aniya tawge wahaka e aniya forumuge fora faane bayegge gaatuga dekkumaki ei ghiba bunun kamuge ennuwe baane ehema mihegge nurangalu kamun nuwata aniyain salame bumattaka eenaya durga uleshe kiyafade nasehetegge gotuga meeni mihaku meeni kamek kura wahaka dekkun ei hama ghiba yebgen nudana kamuga ilmere me bani bayan koddebwafa hame gota bayfaharu kommes kame bayan koddinu gotum mihaku bunedana ehem mihaka ei meeni kamek ei falami heke ei kurumi heke efada kame mihaka bayan koddinu gotun efada lafze bunumaki ei hama ghiba ge terega wadigen nudana kamekamuga ilmeren vidalwe istisnai gotegga ehen namaves hama mihaku kudakollumuge gotum mihaka dimala echchiti kiyumuge gotum mifada aabegge wahaka dekkumaki ves ei hama ghiba ge terega wadigen dana kamuga ilmeren eba vidalwe fave anibba faharegge bay fahar mashwara ek beenum vedan mashwara ek beenum wegen kamegge mashwara ekge hagigi e mashwara hoda faratu mihaka behe gotun suwal koffan company ege mihako meveni mihaka wazifa edden ena timanna ena tikumfuniga alunoiru barabaran ofihan adehe efada wahaken aha faana efada wahaken aha halatuga ehem mihegge ulun huri gotegge wahaka ei gos gotekkamuga vesves ekamuge wahaka ena fadihek kurumuge niyen neti emmenge teriya ekam feturege nudafaden bunumaki ei hama eggotaka ves ghiba bunun kamuga wegen nuedde ehma mifada waragina halettake ilmeren ghiba bunum istisna wagenwa wargina halettake ilmeren bayan korwa fa ebave hama yaki warabboda me ghiba bunumuge kanta mujtamau duruhelivege nota netigen diumattaka emmenge ebbarudum warabboda ebavenumbe ehme mi hamekene ghiba buna mihe kan no mikamuge baroti mihe ko ghiba buna hindu e adu aha mihe ves mikamuge barobe konkamege bare mujtama ki ghiben salame vefawa tanake hedumattaka ehme alugun men kuranche kamaki mihe ko tiba kariga ehem mihe ge nurangalu wahaka tiba kariga dakkan nujehe halatege dakka kamuge waninama ewahaken adune hu ewahaken adune hun ewahake ka alugun men biru kamfat eddinu tikan aduna tikamuge wahaka nudakkashe alugun men bodu kirit qur'an ngo wahi kormani wa idha sami'ul lagwa a'radu anhu
mu'minunge ma sifatuge wahaka me bayan korabani bayan korabairu mi angawa wahi korabani eba mi hunnaki ei eba mi hunge gaatuga bekar wahake dekkeve hindu eme a'radu anhu ekama furagasdi duradami hunne ehme mifada kanka mamed olgon men warabboda visna hama helun terivetti benchen komme ka sujrat suratuga allah subhanahu wa taala algon men nam mewani baram matveri irshad take devwafa mi irshad tawga algon men hifagen ulekamuga waninama algon men ge terega onnam bi hagigi ahwantakan iradu kurviya ufedigen dan ebbay ko anabbe ka ihtiram kura loebba kuluna eki ule bay algon men ge terega ufedigen dani mifaden algon men mi ayatuga aispawa mi suratuga aispawa irshad takaki komme insana ko es anen insana ka denje he hagigi ihtirama hagigi loebba kulun anikaya meduga bahattage ehme ma hujrat suratuga bayan korefawa bay insani karamattoge wahakaga maulumat kole mitanuga hissa kolle vijjukama ummid kuram meha hisabun algonduge wahaka nimmalana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಯೀದ್ ಮೇ ಐಸಾಬು ಮಿ ಫೋರಂ ಗೆ ಬಾವರಿನ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರುಮ ದೆಂ ಅಲ್ಗಡ್ ಮಿ ದಣ್ಣವಾಲನಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಫಾಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आदे अळुन मीतनुगा वाहकतक दक्का कन्नो एकगतकस मेई एनवस देंति बे फ्रॉन नंग ओति गुरोत नंग खमा बाति ए आगुले कुडा मालूमात कोला हम हिस्सा कोल्लु मट्टका एगे कुरिंग अळुन हम वर बड़ा मिरेगे शेखुं गोतुगा अळुन मेन मालूमात देवी देबे फ्रॉन वर बड़ा मिनिस्ट्री या आदि तिनदो काउंसिल ग नमगा शुक्र दन्नवां अळुन दन्नवानी मी कुरानुगा मस्सरे अळुन मेंगे दुस्तूर खमा बा कीर्त कुरान एई अळुन मेन्ना मगु दक्कादे चाटे एमी मैं कुरान का अळुन में अमल कुरंजे है मिकाल हुरिहा कंदत्ते वर साफ खुमेवनी बयान कुरवाफे एम अळुन मेंगे स्कूल तकुन्ना आदि मुज्तमा अळुन मेंगे जम्मिया तकुन्ना इदारा तकुन्ना हुरिहा मसा तकुंबस अळुन मेंगे मुज्तमा रंगल बट्टन कुरमट्टका मिकहला गिन पिलावल तक अळुन में हिस्सा कुरम की हम मुहिम कमेक्कमगा अळुन फाह कोल्ला मिरेगे शेखुन्ना ती कोदे मसकतटका मर बड़ा शुक्र दन्नवा आदि इनामा गुळे गोतुं अळुन दन्नवानी मिहार अळुन हिवनी जलसा वडंति बे हुरिहा बेफ्लुनस कोम बेफ्लकवस नंबर लिबिलव्वा फोन्नाने मी नंबर कोळु रक्का कोल्लव्वा मियन्न बुरासति दुवहुगे रेया हमय मिरेगे वेस गुरु दिमा वियस नुवियस मिरे गुरु दिमावा बेफ्लुनवस आदि नुवा बेफ्लुनवस फुर्सते बें अन्न बुरासफै दोहुगे रे अळुन में ओन्नाने खास गुरुत नग में मिनिस्ट्रीगा एई इहया फोरम गे में फाहु जलसाग ए जलसाग बेवेने गुरुत नगुमगे देबई एब्बयक बेवेनी मालेग इहा हिसाब बेवे फोरम तहुगा बैरि वडाने फोरम वडाने बेफ्लुंग मेदुगा नेगे गुरुत नगुमे एहिम एगे तेरें एव्वन देवन तिंवने वर खास इनाम तक लिबिगन दानकम मिनिस्टर वनी योलां कुरव्वा आदि हम याकीगा दें फोरम ता अळुन में मी बेवी सिटी तका आदि इस्लामिक सेंटर हुरी तंतागा एगोतुं बेवे ए फोरम मिरेवस मी बेवनी एहिम सिटी तका इस्लामिक सेंटर हुरी फोरम तहुगा बैरि फरायत तकुगे गुरुत नगुमस हम एरेगा वाकिंग बेविगन दान එහෙම එන් වනවන ලිබේ ෆරායතක වස් මිදන්නොයි පද හම ખાસ ඉනාම් තක කණ්ඩායලි ඔයි වාහක දන්නවාලන් එකම් ගාලොන් මියයි ආදි හම මිරේ තිබේ ෆොන්නා ගුරුවත නාගයන් ලිබේ ඉනාම් තක බෑ කුරියක් ගන්දවෙන් එහෙම මේ කම් ෆාහ කොල්ලන් අලොන් මියයි ආදි හම යයි කිග එහෙ නමස් අලොන් ෆාහ කොල්ලන් බේනුවේ අලොන්ඩා මිකොලන් අවමුන් අලොන් මෙ මිනිස්ට්‍රීන් මිකොලන් අවමුන් මිකොල මුස්සහතන් හම වර බොඩ එබ්බාර් ලැබුම දෙව්වි ආදි बेफ्लुम विदालुई गोतुं जासाय वडा गन्नवाने कमं उम्मीदु कुरेवि वर बुरवेस गिन बेफ्लुम अळुन दन्नवानी जासाय वडायं फिये वर गिनलदकं होल फुरिग मिहारस बेरुगे की वर गिन बेफ्लुम कोळतिब्बे तन सावंडंग फेने मिहा गिन बेफ्लुम वडायं देवि कमट्टका हुरिया बेफ्लुम अळुन वरबड शुक्र दन्नवां आदि काउंसिला स्कूल तका एहने मुअस्ससा तकुं मिकमट्टका कोदे मसेक्कता तीदेवि एब्बारलुम फाहकुं हम हुरिया बेफ्लुम वरं इखलासर कम आकी शुक्र दन्नवां अळुन वाकल निमा शुक्रिया
शुक्रिया मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल अल्फाल अब्दुल अजीज इस्माइल मी फोरम का दें कुरियन अन्नानी मी फोरम के बैवरी बैवरिंग के तेरिंग गुरुवतुं होवे फर्स्ट अंगें आदि फर्स्ट फिरियम बैवरिन इनाम हवाल करूं अस्सलाम वालेकुम एमे फरतम अलगोने गुरुवत मी नगनी फिरिहम बेफुंग तेरे मी फोरम वडागने फिरिहम बेफुंग तेरे फर्स्ट नंबर एगे तेरे एव्वन देवानिया निबडागन्वानी बीएमएल इस्लामिक फरातो स्पॉन्सर कोदेवा फैसा इनामे देंगुरी वनतक तीने हतर दि फसवनिया मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स हुशरफा इनाम एमा फरतम फिरिहम बैवरिन कितरे गुरुवतुं होए फस बेफोन इनाम हवाल कोद्दे मलगुन मी धन्यवादनी तिनदो काउंसिल मेंबर अल्फाज अहमद वहीद एमा अलगुन मेंगे स्टाफ उदुमा मी नंबर नंगवानी फुरतम नंबर का नेगिफमनी हायेंग एके नुए सुमे फिरिहम बेफुंग तेरे हायेंग एके नुए सुमे फस्तोस एके नुअदिया मी नंबर ए बेफुंग नंबर हिप्पवागे स्टेज दूर देबुंगे दे हायेंग एके नुए सुमे फिरिहम बेफुंग तेरे देवाने कुरुवतो हिफा नंबर की हाये एके फाहे हाते फस्तोस एके फंसास हाते हायेंग एके फाहेंग हाते फस्तोस एके फंसास हाते देवाने गुरुवतो होन फरातस लिबडागन्नानी बीएमएल इस्लामिक स्पॉन्सर को दवा फैसा गिनाम फिरियम बेफुंग तेरे तिम्वनिया गुरुवतो हिफा फरातकी हाये तीने नुए हाये मी नंबर दिवाडागन बेफुला हाये तीने नुए हाये फस्तोलस तीने नुअदिया हाये हतरवने हिफा गुरुवत नंबर की हाथें एके हाथरे दे हद्दिया एके 40 दे हाथें एके हाथरे दे हद्दिया एके 40 दे
ෆිරිහෙම් බෑවරින්ගේ තෙරෙන් එම්මෙ ෆහු නම්බරක ගුරුවතු හිෆමි වනි 6 1 1 4 ෆස්තොලස් 1 සාදා शुक्रिया काउंसिल मेंबर अहमद वहीद आदे दें मी फोरम के बैवरिंग तेरे अंगिम बैवरिंग तेरे गुरुतुम होए फस फराता इनाम हवाल को दमल मी धन्यवादनी तीन दो काउंसिल मेंबर लियूशा जुबैर अंगिम बैवरिंग तेरे एव्वना आदि देवानिया नेगे नंबर हम फैसाग इनाम बीएमएल इस्लामिक फरातुम शलवाफनी आदि तीमवन हतरन फसवनिया इस्लामिक मिनिस्ट्री फरातुम शलवाफा इनाम मी फोरम के अंगिम बैवरिंग तेरे गुरुवतुम होवे एमे फुरतम एव्वना नंबर की 6 5 1 7 फस्तोलस फाहे सतारा 6 फाहे 1 7 फस्तोलस फाहे सतारा फोरम के अंगिम बैवरिंग तेरे देवने कुरवतो हिफा नंबर की 6 आशे 3 फहे फस्तोलस आशे 30 फहे 6 आशे 30 फहे फस्तोलस आशे 30 फहे अंगिम बैवरिंग तेरे तीमवनिया गुरुतो हिफा नंबर की 6 4 9 दे 6 4 9 दे फस्तुल 7 9 दिह दे फस्तुल 7 9 दिह दे हतरवने अंगिम बैवरिंग तेरे गुरुतो हिफा नंबर की 6 1 6 फहे फस्तोलस 1 फस्तोलस फहे
හයෙන් එකේ හයේ පහේ පස්තොළස් එකේ පස්තොළස් පහේ अंगें बैवरिंग तेरे गुरुवतो हिफा फसवना नंबर की हयें अशे सुमे हतरे फस्तोलस अशे सुमें हतरे शुक्रिया देशा जुबैर आदे मियाँ साहब इस्लामिक मिनिस्ट्री या अत्यंत काउंसिल गुड़िगें बेबी इहिया फोरम निमुनी मी फोरम का बैवर भी एम्हा बेफोना वरा क्लास तेरी कमाया को शुक्र दन्नवा वरा बस बाजे रियकंग इधे अस्सलाम वालेकुम एम्हा बैवर टका तैयार कोईफा तरावी सैफदे मी होदुगे देखोन फरातुगे क्लासरूम का अंगें फिर हम बेफोना वर्किंग इंसान करेफा हक दन्नवा हमें हमें अलगोंडो दारिवरों की बैंग एदें कोड़ा इरुकोल को मारको देवमा अलगोंड मेंगे लेक्चर आइना को फोटो नगाद मट्टका